nhưng vậy thầm mà chứ hãy mình đáp hãy mình đáp hãy khát mẹ anh nhỉ hơi tụm lọp nhom tăng bị khmênh đây nhom tụm lọp bông ôn đang thà sẵn lạnh tụm lọp chỉ nhom hơi trong bàn phò chỉ nhom đôi nhom đại được ở tê nhom đang nghe phân tay tụm lọp chỉ nhom cứ tha nhom cho chất mưa mà nhom cho chất đạp mà đang mạch cả bây giờ nó là post và bạn rồi sập phơi mưaแล้วnhom đá tới nhom nó khmênh cái nóอายุเชียงดับชนะปีใบยมใบมาปีตันดอกยมเนินบุญชนะดับชนะยมเคยเกมูสะเพอมูกระดาษสะเพอมูจุปะไรจุไอ้ยมส้มเกมือให้บานมือมั้งยมบะเราสะเพอมือมาสลักจนกาปะเรื่องกาสะปูนจนกาปะเรื่องไอ้ยมมือแล้วยมตกยมมือเอาชบไปให้มันนึกเย่ไอ้ก็ได้คือยมโจจัดสดาปะเราเป็นจังให้บางยมเชื่อแต่เมียนเรื่องเย่ให้จนกาละเบิกยมใหญ่แผลบองโปนนะบองโปนซอยติดยมทาวิอจาปนาเตอร์ได้เกกันหรือบอกเกหนึ่งได้นะรู้ให้เกอัศกรหรือบอกเกสมาหนึ่งอันมือไปจังไงไอ้ชื่ออันอ่ะเกกันหรือบอกเกหนึ่งได้เกปวลเตอร์ปวลเมาส์ปันท้ายเกอัดยุลเกอัศกรหรือบอกเกหนึ่งได้เกนุสมาหนึ่งอันเดียฮัตไอ้มันจันปีพวกยมเคยมนุษย์ได้เวอสกรรมเพียรตามกายหนึ่งวิจาเพียรชรานเกอสำลังตะรกน้องจัดเกบ่ถ้าเกเจเกนั่นเกก็จะไปเจเท่าบ่เกก็ยัยไปถึงปัญหาประเทศเจ็ดจะแต่งยัยเท่ายัยดามเกต้องยัยใส่กูจะแต่งยัยเท่าเราไปขย่มไปแต่ก่อนนั่งยัยยมสำลังตะเบื่อแต่จัดนั่งเวลามัดจัดนั่งเวลามัดจัดนั่งเวลามัดบ้านไปเต้าจริงจังมันนึกเวลามัดบ้านไปเต้าจริงจังโดยก่อนยัยคือก่อนจุ่มคือโลลานโกนปนไหนอันโกนปนไหนอะไรโกนอันตะดอนนี่ให้มันนี่ตัวนั้นใช่ไหมยมมือซับน้ำเจ๊งอนก้อนเย่เรื่องไอ้นะเอายมเจ๊มือไปโดนบากอนยมท่าดีด้วยมันสดาคลีตีนี่อย่าเปะประมาณเนี้ยหนึ่งด้วยจีเรื่องสำคัญบากอดคือคลุนกอดหนึ่งมองพอน่ะเทเทิร์นนี่ดอกเวียนอันใหญ่ดองมันอันเอาใหญ่อะแล้วดอกใหญ่ปันท้ายอันไม่สดาคลีดิผู้เรื่องบากอดสำคัญมันโกนอันเจ๊สดาคลีแต่เป็นมันสดาไปนะกอดเธอสดาไปนะจำดอกเวียนอันเว้นอันใหญ่ดองดับไปก้อนใหญ่เนี่ยจนtớiก็ดังถักย้อมสังเกตไปยังไงเต็มท่าโอ้มันนึกจังท่านเนาะปัญหาอดเมียนบังคับปัญหารู้ใช้ดอกสายอวดแบบนี้ปัญหาอดเมียนรู้ใช้บังคับปัญหารู้ใช้ดอกเสียปัญหาอวดอดเมียนโกนสรุปบังคับโกนอดเมียนปัญหารู้ใช้ดอกสายปัญหานักดาอวดแบบกี่บอกว่าnhom mà lỡ đo mùi nó mình nó côn nhom hiện ban nhom cùi mưa nhom chèn cùi mưa nhom chèn kịch mà nương dây ấy cuộc nhom đạp đấy bông bồn nè là cái thằng không biết nào mình chết đạp kê ô bầm chết đạp kê nó nhom đang hưởng kê cái thằng bông anh dây vừa rương đây vừa pôn dây vừa rương ấy chờ mày nhom đạp na bông bồn phần nè bịa sầm đây để kê dây màu nó bịa sầm đây để nhom kịch mà liên đo ngồi của dơi hay mà ao cho bao nhom mày từ nhom mình chết đạp kê mà nương mình chết đạp kê plan luôn ai nèยมเลือกจิตตัวสนะทำมันนู่นได้มันจะสดาเกะบ่มพลานคล้วนไอ้มันพลานเกเตจีเนี้ยจัตตสาบางคนสดับสำลังกึศเตรริพิจารณานะจังบานดับไปยืงโจเตอบ่งเรียนจัตตสาคือเจริญมองจังบานยมคุยเนี้ยในเย้ขนมตัวอเมริกเอเงียนจัตตสายมทาบึกยมเตอบึกเงียนไว้เนี้ยบึกยมเตอเย้ไว้เนี้ยงอไปยมทาซีลอยนั่งประมาณนี่บางคนcái hai nẹt giấy bạc cài chỉ tu tới nẹt giấy bạc cài bên cái click thành nẹt sạp bạc cài đấy na nhóm á bên giấy rương kia bông phôn kia giấy rương nhóm sạp á chỉ tu tới bông phôn cứ nhóm chắc tầm lu rút từng óc bao này anh đây phòng giấy bạc nhóm thà đây thà cả lạc bao đây nhóm rút hay to ta đó bạt bao rồi pi pro dương dốc chất tục đạn nâng rương rồi bạc kì bây giờ cái giấy máu dương rồi tới vẫn cứ trăm rương mà nước đậpไปdùng trăm rương với trăm vậy chẳng ban thành nhẹ đập đập bạc cài muối mình sủa lỗ mà thế nè nhẹ bị cua chùm ngư phơi chất nó cứ nhẹ bạc cài đập nó ngói mình đâu khlam bên ta thơ ấy bông bồn cứ tới rô mình nước đại bạc cài đập rương bạc luôn đó nghe chia sẻ nhẹ miến việc bảo bạ chất với từng cùi bị cua nâng từng cùi bị cua chùm muối à mà nước chuyên cá mấy ban đó sẽ ấy ban thằng cùi đập rương có chất đây chẳng ban thành nhẹ bạc cài giấy sủa rồi anh em bạc cài đạp cùi đạp hướng kia à class cùi đạp hướng kia đạp vô anh thôi nhá đừng chọn về đạp ấy bởi vì chạm phun à đôi thay vì ari ác tới với nhá đầu kia dây máu như mẹn ốn chẳng bị chơi
ធ្លាក់ទឹកភ្នែកមកខ្ចាយហ្មងតិចទេមកទៀតតិចទេមកទៀតពីព្រោះយើងស្ដាប់បងប្អូនយើងយល់ពីអារម្មណ៍របស់មនុស្សបើយើងគោរពអ្នកនិយាយបងប្អូនយើងត្រូវតែស្ដាប់យើងគោរពគាត់យើងស្ដាប់យើង concern នឹងការដែលគាត់និយាយប្រាប់យើងដល់ពេលអញ្ចឹងពេលដែលយើងកាន់ក្បាលមីក្រូនិយាយជ្រៅហ្មងបងប្អូនអញ្ចឹងបានជាទូទៅខ្ញុំមិននិយាយលេងទេបងប្អូនមនុស្សប្រាថ្នានឹងធ្វើគូជីវិតរបស់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំវាបកកែស្ដាប់ហ្នឹងគេចេះតែប្រាថ្នាមកខ្ញុំចង់បង្រៀនមនុស្សទាំងអស់ឲ្យคลายទៅជាមនុស្សដែលមានជំរឿចិត្តសាស្ត្រអញ្ចឹងមនុស្សអញ្ចឹងបងប្អូនផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅបើមេគ្រួសារផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងបានជាទូទៅអ្នកខ្លះគេនិយាយថាខ្ញុំជេរខ្ញុំសម្ដីអាក្រក់ចុះបើសម្ដីអាក្រក់មិនបានមនុស្សកុំម៉េះបងប្អូនមនុស្សកុំក្បាលនេះអញ្ចឹងហាត់ឲ្យលុយសោះឃើញទឹកត្រជាក់បានត្រីកុំហ៎វាថាបងខ្ញុំអត់ទៅនៅជាមួយអាសម្ដីផ្អែមទេបងខ្ញុំឃើញវាសម្ដីផ្អែមហ្នឹងចិត្តវាអត់ស្មោះទេវាចង់បានតែពីខ្ញុំទេតែបងស្រែកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំឃើញថាបងខ្វល់ខ្វាយនឹងខ្ញុំមិនឃើញបងស្រែកជេរខ្ញុំសោះខ្ញុំឃើញតែបងយំក្នុងបេះដូងបងប្អូនមនុស្សក្បាលកាចាស់កាចោហើយសំបីតាកូនក្មេងទូចដៃម៉ែវាមិនដឹងដាក់ទៅលើដៃគេយំងាវកូនក្មេងទូចហ្មងហើយចុះក្បាលកាចាស់ហើយមិនដឹងអាណានិយាយមិនក្នុងអារម្មណ៍យើងនិយាយមិនដឹង